Pacacho, ¿quieres probar otra si te da tiempo? Sí. ¿Cómo se te empieza la gota? Carmen. Estás grabando muy despacio, así con esta voz. Claro, es que no. Yo no soy consciente de que A la primera. bueno. Vamos a limpiar, mira, es un Ezintasuna, ze hain gauza simple batez, baloi bat entzestatzea hain erresa da, hain distantzi gutxin, ezin izatea, benetan hori egunero, benetan zaila izango da gaixotasun horrekin bizitzea, eta egia da, probatu arte bat ez dela konturatzen, ez suposatzen duen horrek, eta horrelako ekimenak, benetan, lehenengo personan jakineraz gaituzte zer dan hori, ez?